Kasing Tulba Eastern Zone kalapanha perdana eka Women's Open to All Knockout Football Tournament minta kesengi ke arpasan terik Hamadan Ed. Hakati kesengi lawan penha perda do uba sambor lang dingdo beruba Nobetsen Karlnai ringkat kejing saki uba bandari rentathyang harungkat kinongelam keseng Central Body ki bakentup uba Kershan Nongbri beruba Meshak Sungo lembat kinongelam ke Tulba Eastern Zone hapok kejingelam u President baru Sekretari ke Tulba Eastern Zone bat ki members ketika seng. Lasaki ru da kejingdon kinongelam shnong ko Ed bat ki President ke klub Ed. Ya kejing job lara da ke Max 21 FC da Arko Lanot persya ya ke Linti Jam Football Center. Jingin kejongi bun ki bentah mentah kejingin kejongi ngidan bun kejingin le teng-teng kejingnya lenti yo kejing job teng-teng kejingnya lenti lima kejing syaram te dehang tak in bakasawan kita kemensium dong true sportsmanship ngimdai ban sanut ya kata kejing syaram mending di banyak yang lenti kejongi syakmat tidang siang kadang organize player sa kawai biang ka under 15 kebade bikna bak slogan jong to under 15 football tournament ngia keteng study hard play hard and be smart pemut ba ngihap menang ban bati pedang ka kuliah kadang li bat ka sports habide bikani ke bentaru kajingwan ka donga sini ya kini ke final football menglong chief guest kamdai ke bang Ashwan kuntu kadai bang itu ba jong ba sai borlang aduh bikidan ya kena lang hi ya form ni talbaru ni ya kendu feminin ifo ni ba sai nga yung ba sampi ba kamlong involved ba ka sports bilong ne ba wan banong juga sekali program ko jomi tong beleng wan be ini tedang kini ki lain sa punay mensuang akan mau ko to inter school sports meet jong ka Eastern Riboy pag organize ka Riboy student union ru hamtur ki perlok jong ahi jong ba evo join nong plu jong ba ambalike masering ki khot inate ka to program kala kamlong grand penyat nomor ba ki khot inga jinsha ndre ngawan ilami another sports minister to ko ba matidor lindo tibun gisu bakla ki ketawa ngidi para ibing sibiem gedel dan ring sulitang si perlok te ngayo panwan alam lang i te ketahi kwa bin promote kena samna jini hambun ki bentah te hak bade bade bak ni tournament kadai kawin ki bentah bak talba ka jupnya ngisi ki social media ngai thu hai ba have is nehing ru ngidi perlok jeng bak kior te kani kari boy kamdai shu ka nang kalong no kum kayeng ka baari nga namar na do kisnam arjam rio hadu snam arja khatla nga dan bisni ngar man suang na kawai ni kisang balang ni jong kani ka tamri boy sini sini tray ngekta sini ngebon ki bahayeng sini tebat kani ka bentai sini gi baka day ka benta ka pumipon ba ki play football karang kamaran kurkalang karang katay kamaran si teng si smart na ni organize tournament katay kamaran kabarang pokerdem ng pumay katuro kadai kawai bat kani kamadan adang PE dang mata kasngi namar ba bun mingiwan sini siwan ti madan kurkalam iwan ti po madan kadam kuma bat ngai thui pi pidai ki badan bok ba hani atam boy badan bun ba kung gini kamadan ki bayo ban guru ni kena ti lada pidai ki ba follow ba ya kani ka football PE menta ka Shillong Lajong ka kriya biang ya ka elite qualifiers bikin connect television ti kum kita ki review football ni kwa i ba Shillong Lajong sa isin kan room yang sa elite katang sulong lajong sa kailig ni situ karang legit ru papakhe iya kani pamantali bila don sa isa Johnson lindo la full fledged la pay ka club karang legit ini QNT ba karang legit kan poy lang ni sa kailig te bat lada kini army ki club di baponam dong sulong kin poy bang sa kailig te ngakentu ipi talbaru da fi organize nalor kini ka jong ka football tournament jong kinte
Asal kan bahas ingin organize lang sa community under 15. Benda under 15 nila benda di community inter school sports small age group moles karon ka joi. Benda begitu ke bapa kandusnam. Tingin kan ban groom ni na kani kerta. Di mentah PE academies bubun kimi kickstart paper rights. Itu ke young age football academy ki bangi play ni mana kani yang nang mansong ru. Jadi gitu ki ki age group ki bangi tak madu ki indusnam madu ki katsan snam. Kini di right age group bangi yo bantap isna te release ke ball goalkeepers ke positioning jumki do ka bet bah kita ngatakan tini ko bang abi ka sungo ya pi ki pat ba lawan ni kinti ya kiri orang ba dan hang ni ban personal lang pat hamtam ya katal ba ka blak kemas ni ban penong ya kini tournament bat ijin kentu na kalian ngajongahi kalong ba lebih penong yang kini tournament pat mak pada sa itu ki under 15 itu kita di right age group yo bantap kita ngatakan tini Bless you, bless you, Zan. Akan perlu manager juga Max 11. Tena istilang bera. Hibib. 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 Sport Club Hibib. 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 Teachers of Max 11 Hibib. 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 And finally teachers for Tulba Hibib. 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 Kulish pun.